Asia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa umwe na nusu wa wiyo umundi ne wakatano wa matuku atano mwini wakana mwaka ni wangilili miongweli na inya muthenya wa miongweli na itatukuma mkomo wa madaktari wambia hospitali ni maserikali banago maendeye na kukia kiyocho ni kana mkomo uwe udele maeke kunya mai tukumbanisi Mauvoo makonetie mkomo uwa undumwe na Mauvoo angi otukwatie mwakwa imwe kusilandini wa channel kitu cha YouTube kilani mutongoi TV/FM official kana kusilandini wa page tu ya Facebook ila ni Mutongoi TV na watu naengelelia ingi mawoni maku kwa Mauvoo maitu kwa ili tatu kenda imwe itano ila namba ito ya otomani mkubi wambie na ndeto Mutongoi TV hapa mbako naengelelia Mauvoo ala tukumbanisie ateo kwa ala tukumbanisye ni pamwe na Awau kauntini ya Kitui undumwe na ngwatanio ya makanisa NCCK kwenda serikali idhinikia mkomo wa madaktari ula uende yete. Uyumbe wa Embakasi East babwa wino kwenda gavana wa Ilovia viunguwe kwani kuma na utome imudhuku wa Ilovia siya mwenendi. Enendi kauntini ya Kitui kwenda minisa mguyani wa Isilambo mupeni na Malonza ama nisi enendi kuketa kigu bandu bako manenga mwolwe vindani ya mbua. Nandini wa kilungu chake licha utani wa mwaitu ni dhayo kwandi mwandi kuito kale buchalo ekunikila mwaitu alama kunikita ni dhina wakuwa mono na undu mayitetwe. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tutambania imwe nyenita wa Robert mutuku na keisha rondinda etwalila Mauvoo kwanzia iya meko. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana awau masivitali ni maserikali kauntini ya Kitui no maendeye na kunyama kumanwa na unyivu wa madaktari vindani mkomo wa madaktari wa vichami dhenya miongweli na itatu wala serikali kuende kaitwa ise unenania na madaktari na kumanda usungio wa madhinala mevuilite madaktari ukule uumwa ni Dr. Vincent Munyoki mutongoi wa ikundi ite yaki serikali ya Vincent Munyoki Foundation kavindani kala watu ise ndambuka ye mwanya masivitali ni maserikali kauntini ya Kitui kukunikela undu maundu mauiti maende yete. Onesimus Chalo alivoti. Tunengelelia o tuende yete tuisonga nambe ni kana ngwatanio ya makanisa ya NCCK vailembetani ya ukamba ni ya kulia serikali kuislamu vyani wa uiti itwa isi unenania wa metuki undu vatoneka kumanda usungio wa kumina mkomo wa madaktari ni kana kutangia enendi alama endeye kunyama muno mavinda ala meutambu kama hospitali ni maserikali kumanda uiti ingi NCCK ni ya kulia tongu imiani sema wadhomo kwa enendi watechenga kana useleke ndoto ila manena itunaomba no hwe mwanya na usakuani wanza manzao ula watu waiwe kanisa ni wa All Saints Cathedral ACK bamusini wa Masaku. Daniel Mwongela na Mauvoo. Kusila kumwene kivila mo wa ngwatanio ya NCCK ilembetani ya umiloni wansu wa Meja Leonard Kasioka ngwatanio ni ya kule serikali ya kati imande usungio wa mukomola wende na utwaiwa wakilame weta utala munene wa NND na rame utambo kama hospitali ni kumanda uiti tamethi tumenya mamuno nungu wa kuithia kutwe matakitali undumu na mawisa nene mauiti aingimo mailasimiwa kuthi sibitali ni sia kiembene undula ni mwiyo kwa dulu wa mkomo wa matakitali nitwa asia ndawa no himu kunena ni ndawa ila nene ni nundu bidia ya asia ukaite nena ni pamoja na ila mekwikalambi the doctors kana madaktari nurses clinical officers pamoja na authorities ila ni serikali nimekuigania yolowa ila request kana alama okuli 10 makoletwe ni andu ala aiti tumanite na madaktari nurses na clinical officers edia makane na nia makakwatiania ithite kanisa tayari kulikilela undu na kwitha twi mediators twikalende na madaktari na twikalende na serikali ingi bana kanisa twikalende na mo nundu makanisa mema hospitali na twina ndoni na nitukuwa wo ila ona kwitu kuite andu in the private church clinics tusieki
na sie na wau ainge muno ala maumete kula strike nembinge kwa kiu ni kendo tona kicha bata muno serikali yose tambi inkini menda serikali cia county nela yakati cianicie wathano kwa enenthi takutethesya kwa kuthewa kuosi wathi ula wisilite kauntini ila ciilembetani ya umeloni wa sua mailesekana enenthi ala methitwe maitumia kiuchu memwisio kwa tuti Mauvoo andu ala methitwe mailecha kiu kiko usini uni mailite kuosewa matambi moma kimiao tona no seo muno nondo mboze sito nisusu yekeko mboze sito siena maondo maingi mathoku mai na sumu na siendo sumu etendeni wa makambuni ilando kuita no wa mwe wa mundu na ni twana na kwa bamu kana serikali nelikelele nekende dhambi mbosei nondo kukela kinge kenyua ne region ya Eastern bala nikajado Masako Kitui na Makueni nitwana no wa kithangathi twasi kithangathi kieko kuwa mboseni nondo nikikuete nza na nikikuete mbose situ kungala na mwiso nitwakulia nekenda maundu ala serikali indi itona kona matona utethi andu na yathani niyende na kuyalisia mwene kivilo anena itwa umbano wi mwana no usakwani ula watu aigwa kanisani wa All Saints Cathedral ACK ulaiva musieni wa Masako Daniela Mwonkela Mutungu TV kumuva kanisani wa All Saints Cathedral kauntini ya Masako na tuisiokea Mauvoo ni na unengelelia ni kana awau masipitali ni masirikali kaunti na Kitui no maendeye na kunyama kumana na unyivu wa madaktari vindani mukomo wa madaktari wa vichami thinya 23 bala serikali kuende kaitwa isi unanania na madaktari na kumanda usungio wa madhinala mevulite madaktari ukulo waumwa ni Dr. Vincent Munyoki mutongo wa ikundi ite ya serikali ya Vincent Munyoki Foundation kavindani kala watu wa isendambuka yemwanya masipitali ni masirikali kaunti na Kitui kukunikela unduma uiti maende yete Onesmus Chalo na livoti serikali ni yakulo kutoa isiona na nyana muvya wa matakitali na kumando songe wa mathina ala mevulite matakitali kwa mbetukino kana matakitali alama komete vandu va methenya wa miongwele masioke vya uyani ukulio wa mwani Dr. Vincent Munyoki mutongo wa kundita ya serikali ya Vincent Munyoki Foundation itina kutoa isendambo kama sibitali ni kivathukanyo va kauntini ya Kitui wala wetakana wone mende na kunyama kumana na unyivu wa matakitali serikali nayo wina jukumu ya kusunga enenzi wina jukumu ya kusubia enenzi tuketekele health crisis yende tuketekele health crisis yende mbewa undu yende yete tuvindisye tuone undu andu alama tona kwila maeti tuka matutiete mundu wakwila mayo kwata uiti ulama lekula mai hitwa tulilikane serikali ililikane andu maingi imende na kuthina muno hospitalini imende na kutumia mbesa mbingi muno methi private sectors tio jukumu ya serikali kukwambia jukumu ya serikali kumake sure ka enenzi ni makwata healthcare ila malekula makwatite to negotiate two wrongs don't make it right makoseli nasabasio Munyoki wetakana mukoma matakitali na wale kuthela kumana na wingi wa enenthi alama ende na kunyama ikwata uiti masibitali ni na ange kuvikia kutuwe ni thayu ndanani wao mundini na tembea masibitali metu kauta na ninaona kuna thina mwingi muno matakitali mai masibitalini masio ka clinical officers maima sibitalini na tuina ila tuita health crisis evindani eno ngututhia makitakitali tuithile tu ready ku negotiate na serikali tu ka medical officers ka medical practitioners ni tuatekie health ila ya tu suie withile ni tuekia thayo wa patients mitumbe itwekia thayo wa mundu mbe na vindani eno ni vinda ya kulilikana othila tuatekie tuka obisine ka tuyambia kuikia kabuti ka white na uyovo Munyoki wakule matakitali mavike kwethukia nisema na serikali no kana kwa vose madhayo ma enenthi alama ende na kunyama muno masibitalini tuweka lenzi tu negotiate tuthukianisie tumanekana amonze mende na kusava ni relatives maitu na nanawa nandu tuisi tuiketekele masafe tuiketekele mwenenzi asave na ndena atia yoyote matakitali tuthile tu ready ku negotiate na serikali tuthile tu ready kunena na matakitali ano internship ka interns alamende na kutetewa interns yasu ima play a very critical role in our hospitals tuikolwe imomo dhima ambayo nengane
ndawa ni mama tuika matakitali after few days ni mama kuweka kavutika ni mama kula matona kuweka upasuaji. They all need to be compensated and appreciated. To appreciate kila mundu mundu wawe wa musola mende matedhasia ebindani yeno tuna health crisis twekale bandu bamwe Tedi vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ndongo iyala ni bungeni ya kaunti ya Masako Judas Mbilindawa ni wa mwenda musumbi William Ruto alikelele na kumina mukomo wa madaktali ula uende yene kuidhi wa enenthia ingi maende na kuasya madhayo kwa oyu ndawa ainena na Vilingi Mauvoo isioni sia matu ni wanenganengelekanyo ya Mauvoo mwe kuma matu ula unatongiwe musini kuma hospitali munene wa Kenyatta itina wake kwema kuthenikiwa kumanwa na mukomo wa madaktali. Ben Musau mukuelezea. Judas Mbilindawa na ula ingine wa MC wa ward ya matu ainena na Vilingi Mauvoo na umya wetano kula kwe musumbe William Ruto kulikilela na kati kithitoni cha kumina mukomo wa madaktali ula uende na kuumisia enenthia ingi na ange kwasya madhayo. Neazia katiba kaitu article 43 ni nenganite uiti saiti ya mwanembe nundu ya asia kana every Kenyan is entitled to the highest standards of health. Na ila mukomo wende ando maitu ni maite mindo katiba kuku nikaende na kuinifinjwa. That constitutional right ende kuinifinjwa. Dawa eweta mukomo uyo tawende na utamba ita uiti ni kuidhawa wengi maende na kunyama kwa kumathinikia. Ainengana ngelekanyo ya Mauvoo makumba kisioni chake na ulona vikire hospitali ni munene wa Kenyatta kukwata uiti indi ya na kutetheka. Nenda usaita an example the patient ina transfer here from Matu to Alivai wa Kenyatta nundu wa complication nundu wa accident na nenda utenzo mtwe na yetu naendi etambo twa na ambulance yetu bakake na and we were turned back tasi wakano patient kendi kindu kiwo ni kindu kithuku muno pyo emba tona kwa mundu bala waite kuitewa hospitali witu wa Kenyatta wa National Hospital na itwika tusioke na it is very unfair. Yuyu ndongo ino ni ya mwenda minister mubeani wa uiti va Kenya Susan Nakumita etikikalo na madaktali ni kana kumanda usongio wa mituki na wakutoa yulua mukomo uyu. Na ngwenda kule CS Susan Nakumita tafadhali edukeze kiyo cha nende nenda kwasia mukomo la wende ni outcome the collective bargaining agreement la reached by the national government na medical officers na andoma ministry ya health alama ita ayo nda okulia finally ndi temokeza kule kalande mwiwe lakini what are the predicaments and delay the dialogue. Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma va kaunti ya Masako nyeneta wa Ben Musau. Hindi tenda kuigwa woni waku yolua mkomosu wa madaktali maundu mawiti maende tata hospitali ni wasilikali ulawi bakuve na kutunengewa ni waku kwa ili tatu kenda imwe itano. Tuisonga na mbeni kana mujumbe wa Embakasi umiloni wa Sua Babu Wino ni wavuthisi ya udhukwami wa Governor Johnson Sakaja ula unanenganie kuyo ndini wa uneni wake wakeli kwa ekali makaunti ilovi hailetie matambia ala akana ukonite kwa ili ya kaunti isu ilovi kumalika ofisini. Kwenana na Babu Wino ni kana Governor Sakaja ndesa kuelesia ekali mailovi wala utwaite ilovi ya siya budget ile ila unengetwe ni muvea wa Kinandu na wiki idhio wa wanangeko wa mbesa ii nyuwete twene sandini wa ilvoti ya mituki ya monene wa budget waviti wala yu muyumbe kwenda Governor askatiwe namo Benjamin Mwaka nukuelesia. Babu Wino na mawisa maisaluma mvuile Governor Johnson Sakaja no kana kuzikatu olusani ndino wavakuvi miaka ile yake kuma alikuwa ofisini. Babu weta kuana na livoti ya mwiki wa masavu ndu mwenda ya mtu na budget ndini wa budget yon Sakaja hilo kwatite ndino wa miaka ili ndatona kuelezea kulama bilioni mambesa utwaite. The county was running a budget of 42 billion with a development portion of 12 billion Kenya shillings. So the question is, where does this money go to? Because this financial year, clearly, Sakaja has only spent 400 million Kenya shillings
So where is the rest of the 12 billion? We are finishing our financial year in June. As at 31st December 2023, end of financial year 2023-24, Sakaja had only collected 3.8 billion in on-source revenue. How can he lie that he collects the budgeted 19 billion on the on-source revenue? And if indeed he said that he collects that, then where is the balance, the deficit? Where has this money been taken to? Because he says that he collects money. So where is this money taken to? Livoti hii ya mwiki wa masavu kati wa sienu mbinge weta governor ni watumie ilo vya mbinge. Mesi ingine ya kutethesya mesi ile ya kutekia ni mbanga ya mwaki wa nkasi. Kisioni cha mradi ni mbakasi umilono wa suha. Acho ilo vya hii ya viki ya NMB halama kunekie. First I want to talk to Baba about this. Because Sakaja keeps on floating the name of Baba everywhere. And I'm going to talk to Baba. Baba is not part of this thing. But he keeps talking that he is Baba's son. How is he Baba's son when he's stealing? Baba does not support theft. So, hapo kuna shida that we must cure. At the same time, the President of the Republic of Kenya, Ruto, every time we notice that kama kuna kitu inakuwa shida, inaungua, he rushes to the President. That is the time he goes there very fast. What is the President doing with his governor? Devi hinge hilamba bwawino kwenda Sakaja hakunikilwe ni sia adhukumi machati kaundine ilo kuweta ni mbinge mono na ni ulusani uende. Some 395 employees were paid additional salaries of 100 million that cannot be explained. Probable collectors for some big short. And these are as per the Auditor General's report. Sakaja kweyo nuna kathi yothukumi wa county hunguo tongoi wake aiwete nendi mailovyo yume kava dhino wa miaka ile yothukumi kuma aliga kivilani kuisianiwa na magavana alange ma tongoi sia county ilovi dhino wa miaka yo yambe ili utongo ine. Dishina County is getting funding from government development partners, from the national government, from the county government, and kitchens being built by the county government. Who is this so-called implementing partner? They've not been mentioned anywhere. Where and what is the contract between them and the county? That's a sensitive docket where you cannot say that you are in a contract with somebody and that contract is impliedly. The contract must be expressly. It must be put down on paper because that's a sensitive docket. We are dealing with children. Vilingi wa Mauvoo kumva musini wa ilovi. Nye nito Benjamin na mwaka. Tuisonga na mbeni kana postpartum hemorrhage kana PPH thina wa kwasianda kame muno ila mwaito wamina kutetheka na kutuma mwaito amwe masya mathayo thina wa kilungu cha keliki mwanya kila tumbani weni mwandikito kuma makuweni Caleb Chalo cha utanu wa mwaito ni thayo kwanthi twikunikila mwaito alama kwatitwe ni thina u ono maititwe na ndawa ila ikutomewa kumina thina u otondo kuelesya. Otondo tuiwetete thina wa kilungu chambe ni kana vena cheni thina wa kumina thina wa kuwa muno itina wa mwaito kutetheka. Wodine ya kilungu ovama kuweni vane musikwa mwaito Jacqueline Kioko na tukimuthokia tumwethia noka ile wami no komelelya mwana wake mwana ulo kutwelesekana niwe mwana wa katano na undu wasindie thina uwisekanie ta PPA wakeli na wakatatu na wakana na si hospitali ofuchi ni hospitali after na minosi ya kila umwe na bleed ya muno ndi bleed muno daktari ni wa mbongelo ndakame ndo aliniasu onende no bleed whether ndigo kizunguzungu kutapika sindo taisu. Otondo kweta thina wa kuwa muno ukanasya na mawona nyoka uta alama tono tuma andu maisenga yolwa mauvindu kuma mwaito na mwe wake na nundu kwasya thakame tiki nduke laisi basa kutha ni bleed yetu na mina kutetheka na sioko kwa musieni na mina ndethesya madaktari ndina vinya wa kumanthio wangi lelu amwe omile health yaku ni ndelu omumosu andu kuo mitani no meukulia kokuilia ta kwesa kwitha no kwimena na ndu imena ndu mwene musi.
ve kindu mwaitu Jacqueline ukweta wanengiwe na ni ndawa lakini with the time na mino kwa tongi wakatano na this vitale after na mina kudeliver penda wa mandonyi na yande thisenundu nda na nindiwa na niyo kutuma tuthindhini wa kibwezi ya umelone wa sua wodi ya vengone nzambani sivitali ni wanzeveni va avisa munene wa ima wa mwi nthini wa sivitali huu Dr. Keilo Wambua niwo kutunenga uliku yulu wa ndawa inu na ile tethasya amwaitu yila makwatwa ni thina wa kwasya nthakame itina wa kutetheka ndawa inu na ile isikanie ta heat stable carbetocin Keilo eweta kana noyo itona ku nundu ndienda fridge ndawa ila chitethea cha wau masia kusuya kuuga muno wau atetheka twethitwe twitumia ndawa ila chithaa chi fridge anondu ku ni kisione muno twethea mama ndethea na fridge muchi lakini ibe ishirika ya njipiengo inokie ya ichaja ona pepata wa kutwete ndawa nzeo cha utumika mama acha yatwete ndawa ukethea techaku ya fridge no chaku ya shelfsine na thini wa sivitali munene wa Makueni va musini wa wote kana Makueni County Referral Hospital sio maundu ni mawima wa mwi Dr. Steven Nzolo nukwelesya uoleku wa kesi sya mwaitu kwa nthakame ila mamina na kusya na umanitwe nundu wa ndawa ino twina ndawa ila tunambiyo tumia mwai wa mbe ambapo imwe yitawa stable carbetocin na ndawa ino unengawe ila wathi kusya na nikanokethia ni asu ya kuita na already nituonete matokeo maseo na indi vaani vo Makueni sivitali ni wa kutethekea na ciana kana Makueni Mother and Child Hospital twikomana na amwaitu ala mekuona nyotanu na utanu ombe ni wa kwamba kutetheka na mwana na ingi ni maweta kisomo yulu wa PPH unduke na matethisia nitweigwa wa uwa muno niwailete kuka sivitali ukasiwe wina thina mao lakini nye ndinauga muno na uyo for 2 weeks na some days na uwite muno ndakame yambie kuungama njama na niki na ila na nyela mejani mundu nyisa haya kwa CS mambe nino uwie muno na rabia daktari no na mansosole muno na ndakame mbinge na mambia kama mansosole nundu na mansosola ni mundu ngaingi theater mama neti na nimo ina ndo niwe singano na nane ngwanda waseunyo rekodi ni kuona nyana ya vyu nthini wa sivitali huu kuyanana na statistics sia sivitali huu wa Makueni County Referral Hospital vonge huu wa Mother and Child Hospital vai mwaitu nomwe kuma mwai wa mbe wa mwaka huu wa 2024 kuka kufikia oyu unaatiwa ni thayo wake kumanwa na postpartum hemorrhage kana kuwa itina wa kusya ona mwathukumi na maofisa ma sivitali huu meweta kana ndawa ino ni changito theu wa sivitali kuma twambio tumia ndawa yitawa heat stable carbetocin ituoneto nyivu wa ibeti kuwa sia mina kusya we uoleku wa ibeti su kwenda kutoa wathieta kuyusiwa kana kubikia kuongelwa nthakame kana ona kutoa sivitali ni munene witu wa Kenyatta kumela ndawa esu ya utona ibeti sia mina kusya ikwitwa heat stable carbetocin yokie neyo lete kuwa muno kwa ibeti masya na sofa ndinewa pe issues ya mundu atona ndawa esu pe ni complication naenda maternity no ithia mwaitu aisya nutonya kuwa muno bakona nthakame ukethia nietika ku kwa kuthi kwa floor yu tuona ndawa ino ya minotumika sindu ici ni ciende na kuoleka utumani munene va Makueni ni kusya sivitali kwa hivyo tukahamasisha watu kwamba kujifungulia nyumbani au matatizo yote ya ugonjwa pale ndani ya manyumba haina usaidizi wote. Mtu akisha amefika hospitalini enda apewe record ili atafika pale mara ya kwanza, mara pili, mara ya tatu mpaka daktari mwambie mwisho ni lini. Engi utani wa mama ni thayo kwanthi ve moyo mwaitu kutetheka na mwana na akitiwa muima kila mundu mwene nthi atalama umwamwi serikali ni ene kianda nthini wa kwikithia kana mwaitu ni wasuvika na iyo ni mwiso na woni we muthia wa kilungu kiki mwana na kila kisekanie ta utani wa mwaitu ni thayo kwanthi nyene ta wa Caleb Chalo mumbanya wa kilungu ki nthini wa Vilingi wa Mauvoo Motongoi TV.
Muvea Caleb Chalo nundu wa kilungu kimwanya na initi kwatia niso mwesio na kwa kaunti Vilingi itambite kutumia ndawesu kwa mbisi na kuikia mawala nula mailite nekana kuitana mwaito na ukolia woni waku maundu mawuiti maili hata hospitali ni ulawe bakubina kunikela utumani omwe nona mundu kwa siafi kule silikali itongwewe ni musumbiruto idhukisia madaktari akakulia kule mbona menda kwa kanyumba nimeutulambesa achavina ni mukunga chudha sami ayasa umete kisiokita wa evisuja mudha kauntini ya Kitui utumani waku kwa ili ruke ndai mwitano waambie na ndeto mutongo TV to ambo dio mwabanini itusiokethetie na mauvombe ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umundi ukarukeia kabwau uuni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaite kana kuwatuthi na kwa uwa mwiyooti kindu kilaisi uyisa kumila upingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombende unondo na kemze by the end enda ngewaisi osola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sikuma tondu nende nyeta mundu nende uriwathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala ovamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no ndongotani ganga kwa raha zangu kamwili kaka nini vitu niko kena akili ino yasindisio mbetu kona va nekalanzi mwalimu endene iwe nabweka ngwavyo musola embosa emboa inengo sio mbeitu ava kinengo nikiete mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na salshabeti wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanisie kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Nina udhocha ingi twendeye na kumanithia NND kaunti ya Kitui ni mamwenda minista wa ngwatanio ya ndisi mwiloni wa suwa na isio ilambu mope Nina Malonza kutoa isya milati ilaitonya kutethesia NND lembetani ya ukamba kukitana nanza vamwena munyao utena liuwa molyo ulawithitwe au nengete uito munene ndini wa ndambukasi yake lembetani ya ukamba NND ani maweta ivindani yikwi na mbua ukamba Malonza ni waile kosa ivuso ya kuvundisya amu ikanzia siya kukitana na mbanga sia mituki ilaitonya kuetwe ni kiwu umwana kunya ichambeu na mbolea kuiaminikana kwikithia ukamba ni wa kwata usungio wa kutua wanzao. Nesmas Chalo nukwelesya kavindani ka minista wa ngwatanio cia umelone wa suwa ni sila no mwandu Nina Malonza withitwe ndambukani kautenya ichelewu otethia na muno pa kauntini ya Kitui NND kuma kauntini ya Kitui ni mawete tambia Mauvoo suwa kia kunenganele uwa molyo vaile mbetani ya ukamba witonya kuminanza na munyo vaile mbetani ya ukamba NND amenda mwandu Nina Malonza manze na kuwete milati minene tamasilanga kutonyithia mbete ya ukamba kwithia na kiwu na kila ami matonya kutumia kutua isieneme vinda ya munyao molyo kunengana molyo Kitui kwe mina mathina ala meba Kitui county onga meme bia yakula kwina maumu na kundu kula semi arid mwanambua yewa Kitui county nitwethitwe tutena kundu
stroke kebu mineke molyo no wakabina tunengo manengo kilo 5 na muthi ko ya musi o andu tata tunokwithia mwaya muthenoma une mwina kindu chawe kiuke tuteria enende menda malonze vindane mbwa yende na kuwa vale mbetani ya ukamba na kendeste kunyacha ni uo tedio ni wale kuungamana aimi kusila kusukumia serikali kunyacha mbeu pamona vatalaiza kwe aimi na wakana kukilengeza yovala maweta kanali uo tedio ndu kwa mana kila mwene mbale mbetani ya ukamba na moviosu wake ni wale kuwasa matami madhonokete liwa mwoli ya mbetani ya ukamba kethia ni vatoneka na tunenge kindu kito permanent solution tukona vandu va molyo kutunenge atomo twinzi ya masilanga ni twisi aingi maitu tutwanie na mbusi na katwinzi ya masilanga twakwata kwa wingi amwika no mandikengimani ya kubanda mboka na kubanda miti nundu bisi wake weru kumana na kundu kula kumu nikane okeza kwithia vinda ingi oka ndako gethie kitwi no kamba kwikumu akethia kubanditwe miti na yanyithwa akethia kwinzitwe kwina mboka na mwiko kwitha ni twakwata mawia andu ma kitwi tia bini muno ninza thina wa kitwi tala twe mbungeni thitu twasia ni thina wa kiwu na tuyasa kitwi tukakwata kiwu withi atwatetheka ni atwalika uthuini kuni tukule CS ni twese ni munene ani twese bakupi na president witu ni tukuona ngalikoni ya umiloni wasua my lodge project sia mbesa mbingi ni tukwenda kuinsiwe thima ila wana na president ya mwe kitwi ni tukwenda thima ni tukwenda kiwu ni tukuona kwa kanyangi shikuru mwingi ya umiloni wasua kutema lelo ila kuwa andu melika mathinani ukuse the lelo no athina kivuo itukwenda olami atukakwata lami bandu ba molyo twithi atwatetheka tandu makitwi kuta wasiwa mwene ndi ni twanena na twasia kana penina ila wathi ukethia president ila wakomana na president muiye mathina makitwi no kivu tukakwata kivu uthi atwatetheka ona buyobo ni maweta vena vata munene na minister unwele kuosa mweka kumaneka mavundusio maondo akukita na mbanga sia metukeni litonya kwetu ni kivu evindani ile mbetani ukamba yende na kukusi wambua ningona bebata CS penina malonza ate kimwano no wa kutethia sia mwika ama train nundu kwa mwika mailienze ku na mene inengo mo dhambia kwethia vitebindani ya mbanga ngali salika kibuni mbusi ni ila sina kibu kingi anu makwenda kwinjwa ani tuone tesa andu ingi amwika ingi mena inengo zima kwinja ni kwithia ibindela wesela kuna ndeke yulu ithe kuonse ni ithe mathina ala mecha mathina ala meko ko ni tumukuli ado shungulekie ibindela ya ile na kwa metukire bindane ya mbua oyu aitunenge mondi na mbua ni yuwie itukule CS thani patonekana ni atwete mbeu la yenda na siana climate kila kiko county ya Kitui ni atusioke atunenge fertilizer nikendo ithia ni wa boost mbeu loko tunenge kuni tukwenda kuona kio kiki tutwamuyeta wasiwa mwene ndi ni achose nekia ngoni yake kana ndu ma Kitui mena cheba ngoni kone tunenge modio na twete kinu ki maana tambeo na fertilizer na twiku tukatunga mubea munene minisa kwa kapinde thito ivi ukavaka untini yake twi kunengana liwa molyo ende kuyana na NMB ane kana liwa molyo ndo isa kutethia lembeta yukamba kumanzani tilivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kumaka untini yake twi Neto Onesmus Chalo. Memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma matongolo ya umiloni wa Siwa Julius Munyoki ni wenda atongo i kaunti ya Masaku kuivadhana na uteti wa mwingi anisiokana kwa nangani ya udhukomi na maikwata mbau atongo ilasa kuwe ni kanamianisi ya mawadho moi bindane jela ya ile Munyoki awe takana vya ateti kauta kaunti ya Masaku maambi uteti mudhuku kililoni chako vingi sa udhukomi wa gavana wa Masaku na kuvuvu enendi kila kona na vevata methiwe na umisi wanakwetela ivinda uteti wa mwaka wa 2024 ovike boni mutisia na Mauvoo. Julius Munyoki awetakana memba mabunge ya kaunti ya Masaku ni memba nite kukwata matami mangava na wandu vinyandeti mbau ati hove atati monekete maendena uvingi samalonyola mekiro ni ngava na kaunti ya Masaku matonya kutuma udhukumi wake weka kana kuvaluka ivine tu support mama na itu monengete ndaya na tuiya na andume kuila mama andume kuislamu mwetina edhano mwishime wa makao etela kivela 2027 oyuki na muno na kisio kiyikala ndwele ndisima yikala kisio kimwele etela nundu ende na kuna kelele andu no maende na kusisya
andu no maende na ukuthima nuto no le iso kwata kula nundu wende na kwananga uthukumiwa mama na wituma mama utadeliver na kuleo deliver kwa mama ni ene ndi kuleo thukumanesa nundu ila mwina kinene cha Masaku withia tuyendete bala tuyendete wawetana no nginya memba mambunge ya kaunti ya Masaku metho maithengenia na ngavana kunenanisia na kwa ile maundu ma uthukumi na vaivinda na thimwe mwene nduka kwata maendeleo nesa ethova ketheo na misukumano kila ivinda ni mwiwa kana kwiandu meitwa kaute maana mako ni ati uende kwa ngavana uyuka ukanene nake gavana niwe musumbe wa Masaku undu Ruto niwe musumbe wa Kenya na eva twina goodwill na ngavana etela sindu kwanzia lengi na ikoka lakini hivi ndumwa wandu na wauma uisioka uitie andu asukendo ona thini webu kuyanga iku athembi meya wabala wathi na waiwa buthua wale one wandaya tuangia maonde mama nitubikie bandu timu kitie uka kibeti chaku kakikunia soko wona ume Mauvoo Otawa ikule atongoi manengane ndaiya na kunenge mwene ndaiya ndini wa maundu onthe ala methwa matwa isisioni cia ndwani na kwivita na ndetu nthuku kana maundu makwanangania ivinda o ila manenge tukuthukuma mwene nthi nienda kwasia ivi andu ma Matungulu East twetina wa ngavana wa Vinya iana kwa iana ondu netha na nena let us respect all leaders siombe timanenge ndaiya na indi o alamena kuila measia ngavana ndathukumite moke Matungulu East mone malelu temete ndibi Matungulu Health Center itunengiwe 8.3 million twake theater na tuyaka wards to leo nenga leadership ndaiya ona itutika ne wandaiya alama ndenda kumila uteti wa tene isoni cia ndwani vumuna kaunti ya Masaku amenda methwe na umisio na kwetela ivinda ya uteti wosa kwaniwa ngilile na miongo ili na muonza vataya kuvingisa thukumi mao munthi no ba mathikoni mundu wita wa Eric na mama no mwisi aitho ya andu mukoka nikenda a shut down my speech aindi nienda kwa Eric ibinda ya siasa inabika etele 2027 na ndakabinga na munyoke akabinga na nandu 10 yakendo alamenda kibila cha Masaku mwikabinga na ngavana wabineweka ano inge makokila na etela twabika busi tukakila usi twabika bakubina ko tinenga ni ndaiya na kila mundu athukumewe yake etha Eric ni waandikiwe ni musumbe endoka thukuma ka musumbe na yakao twika MC wake mathikoni kila mathikoni kuona nthini kaunti ya Masaku nyene toboni mutesea